nakaliang jong ka HOC education sal rengkat ka HOC ni unit kumjuro rengkat bat ki ni ki samla pulih ki badan ni ki college repair jong kanung ba silok unta kasni lawan ban submit ya ka memorandum ha education minister kumjuro ha chief minister ha ka baidai bat ka jing pending jong kata ka scholarship jong sem arzar apu bat jong arzar apu ha ka ba nakaliang kasang bila yo ya ka jingut ka jingnam na sibun ba ki kena pulih ki berut sa kasang halor kini ke jing Islam jong kasukar dan pelat kini ke scholarship nomor bakat kom ke jing tep ke jungi kiwe ki state apo kathan state lam ngi nakaliang ka tribal ministry jong kasukar India kala pelat kita ke scholarship dari schooling wa ba ya ke jelam galia hadum ta meneru impat shimla idak ai halor kini ka jing pelat ke scholarship hot ni ia kini kisni bagladan ke jing lek kendo jong kawai ni kikin hon napo kata warjan kia ya kagrak semua halor bede bak ke scholarship ban i ba chief minister ulai kata ka assurance ba la kumno apo sitio an pelatnya ndrai ni ba menta hadu mentaro kata ka puar jeng ai puar jong chief minister ya kata kikin hon ka bailek ban kedu mensim tayo kampat sim bi nunu so jong jing job berkenehi kala pendiau mensim ya sibun kamtam bisa malapule kamtam ibuan na kilong yeng ki bodok marada nakalian jong kasukar kam lak men pelaj hakapor mobiang ya kata scholarship ka beri hok jong ki kena pulih jong samla pulih ke jing du nong hi kedai ka bakrau kamtam kitu ki samla ki buan na ki yeng ki buan na ki yeng ki baduna hakayo kakat isnguling waru ba nakalian kasang isngu ban pen paru ya kata ka jing bitar babalai nakapor nakasnam dai mangi hap da mangi hap anwan ban rimanya kasukar ban pelaj ya kata scholarship ada ki bagi state ki pelat kram kanu ka jingdawa ki pelat ka kumbaju pelat baik regularly ndrangi ngoling ngopar bahagan ke state ke jungi ada ngimsim ban wan submit ke memorandum ada ngimsim wan man keduhi kalong ka bae banyu ke scholarship pilih hi jong education minister kamtam bat jong sokar MD hi borok ka bae ba kimsim kimlang concern ya ka issue ka bae dai bat ki kena pulih dan kalian kesang lingba kani ka kerwa mentak kesni hadir pengildap ban submit ikri ke memorandum namar bangilai try ruban kun ya education minister nadu mena mustap ban menenru hendai ngim semlayu ban namar ba ka phone call bajong iru kalong reachable tangi try hendai ngim bansi bat mar kapor kam sasu dan nakliang jong kaseng rengkat bat ki kunhun jong kini ki samla puling ngilawan ban submit ikri ke memorandum bat nakliang jong kaseng ru ngi aipor nadu mentak sini bala kumnu hapo by Tuesday dan Wednesday day ban pelanyo mador ya tak scholarship jong kini kena ke badang pendeng hadum tamene balada nakalian jong kasokar kamsim serious ban address mardor kini ke issue jong ki kena puli nakalian kesang dengkat bat ke jingis tu jimut lang bagi kena puli ki badan haki jaka puli beper jong kanong ba silong in sempat ki wi ki sindam jingi ki batik ya nang ni skman